Poštovani građani Novog Sada, u ime ekološkog pokreta Novog Sada, nepolitičkog ekološkog udruženja građana, želim vam dobrodošlicu na javni skup povodom obeležavanja 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine. Ja sam Risto Knežević i meni je danas pripala čast da budem uvodničar javnog skupa. Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Datum 5. jun je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija jer se tog dana održala konferencija o zaštiti životne sredine u Štokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Predlog da se proslavlja 5. jun je dala delegacija Jugoslavije i prema nekim izvorima ovo je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija. U svetu se na ovaj dan, pored obeležavanja, pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovoran odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uključuje i vladin i nevladin sektor, odnosno samostalne ekološke i druge organizacije. Ekološki pokret Novog Sada je imao čast da bude prva ekološka organizacija u našoj zemlji koja je samim svojim osnivanjem 21. aprila 1990. u ovom zdanju ispred koga danas stojimo kao društvena organizacija u povodu Dana planete Zemlje počela da obeležava značajne datume iz oblasti ekologije u cilju podizanja ekološke svesti stanovništva. Od tada je prošlo mnogo vremena, mnogo ekoloških problema smo od tada rešili, ne samo u interesu građana Novog Sada, ali su se ekološki problemi Novog Sada i Srbije od tada umnožili i postali sve teži. O tim nagomilanim ekološkim problemima našeg društva govorit će nam danas naši uvaženi govornici. Čast da nam se danas prvi obrati pripala je našem gostu iz Beograda, gospodinu Draganu Ivanoviću, zvanom Leptir, članu ekološkog društva Branimo Košutnjak. On će nam govoriti o ekološkim problemima Beograda i borbi građana Beograda u odbrani Košutnjaka, koji za njih znači isto što i za nas Fruška Gora. Izvolite, gospodine Ivanoviću. Dobar dan svima. Zahvaljujem se na pozivu. Hvala domaćinima što su me pozvali da podelimo neka iskustva zajednička, a takođe čestitao bih i ekološkom pokretu Novog Sada na ovim uspesima i mogu reći da su uspešniji nego mi u Beogradu u očuvanju jednostavno životne sredine. Nama se desilo svega i svačega, pogotovo sa Košutnjakom, koji je pluća Beograda, mnogi znate za Košutnjak. I jednostavno reći vam kako se vlasti odnose tu. Kriju se svi planovi, u gradskoj kući se stavlja to 2 sprata ispod nivoa ulice, objavljaju se u nekim medijima totalno beznačajnim, da javnost sve manje i manje zna. Tako su nam uspeli 2014. čak da prebace deo Košutnjaka u gradsko građevinsko zemljište. Znači park šumu su pretvorili u građevinsko zemljište i 5 godina ćutali o tome. I onda odjednom nikla neka veštačka stena koja je bila u stvari samo čisto pranje para. Navodno je bilo za evropsku prvakinju u sportskom penjenju. Ta stena je mogla na interesu da se nađe za $10.000. Beograd je koštala $80.000 evra. Eto, čisto da znate o čemu se radi. Odmah iza toga, ima nas koji se sećamo pokojnog predsjednika i kad je on umro, zasađeno je 88 borova. Svih tih, ne baš svih, nisu isekli odmah sve, ali isekli su nekih 50-60 komada, ostale su toliko oštetili da je sve uništeno. Jednostavno pravili su multifunkcionalnu dvoranu za male sportove, kao da u Beogradu nema ledina, kao da nema bilo čega drugog, nego su morali borove, hrastove, bilo je lešnika to.
Kad smo videli to šta se dešava da stalno kriju, organizovali smo se u više grupa, jedne od onih kojih ja pripadam i odbranimo Košutnjak i pozdrav s Košutnjaka. I sada budno platimo sve planove, kao ovde u Novom Sadu što se radi, kao što je bila javna rasprava koja je prekinuta, nije dozvoljeno ovim vlastima koji znaju samo da testerišu i ništa drugo. I sada reagujemo odmah. U svakom trenutku čim je neki javni uvid, odmah ih zatrpamo svim mogućim primedbama. Sami znamo koliko su njihove diplome validne, koliko su školovani, njih to zbuni. Njih to zbuni i stalno odlažu planove. Nažalost, ne odustaju od njih. Na Kalemegdanu, kao kad bi vama neko u Dunavskom parku isekao jedno od najlepših drveća, na Kalemegdanu su isekli jedan platan da bi napravili kafić. Jednostavno vrši se zločin komplet, a i kad dođe do renoviranja gradskih trgova, parkova, strada zelenilo. Strada zelenilo i ništa drugo. Prošlog leta sam imao priliku i da govorim za jednu televiziju i reporter je ponao termometar. Na Trgu Republike na betonu je izmereno 51,1 stepen. Nekad je Trg Republike, čujeno ono kod konja, bio oaza zelenila. Mogli ste da sednete, da pogledate, da popričate. Sada je usijana masa, da jednostavno ne možete da dišete. Ono malo, tih sadnica od 15 godina, pravi malo hlada čisto da protrčite negde da ne biste pali. Dakle, jednostavno, mi smo malo zakasnili u Beogradu, ali sad se junački borimo i ne uspeva im više. Sad se koriste drugim prljavim trikovima, ubacuju njihove provokatore koji proglašavaju neke pobede da smo mi odbranili i Košutnjak i Kalemegdan, a oni na sajtovima drže samo da su odložili planove. Zadnji gaf je Avala Studios, gde su htjeli skoro trećinu Košutnjaka, 86 hektara, da poseku da bi se napravio filmski studio. Pa filmski studio možete praviti bilo gde, a ne u gradu koji jednostavno više ne može ni da diše. Ja prvi sam žrtva takvih stvari, ja ne mogu u Beogradu da budem preko leta, stalno sam na ceru, jer jednostavno nizak pritisak, srčani sam bolesnik i predao sam mojim mlađim prijateljima, oni budno prate svaki korak ovih vlasti, svaki pokušaj testerisanja. Do duše, neka stabla se moraju odstraniti, moraju se održavati, ali sada pratimo, čujemo se sa ljudima ovde iz Novog Sada, takođe čestite mi na ono što uspevate da odolite, da ne bude neki Novi Sad na vodi. Ono u Beogradu što zovu na vodi je u stvari u vodi, jer ono što vidite iznad zemlje i iznad vode samo zato što rade pumpe neprekidno. Kao naš predsednik, on nije predsednik, 25 sati dnevno rade pumpe tamo, izbacuju vodu iz onih zgradurina, ružnih, ne znam kako bih vam rekao. Tako da, eto ljudi, ja toliko da vam kažem šta se dešava u Beogradu, to je jednostavno sve, a i u celoj Srbiji ste svedoci da se jednostavno ove vlasti odnose i prema selu, i prema svemu, prema svoj prirodi rušilački. Ljudi ostaju bez svojih bunara, bez svoje vode, bez svoje obradive zemlje. Da li možemo mi da jedemo, na primjer, bruto društveni proizvod? Jer to možemo mi jesti. Da li možemo piti održivi razvoj? Možemo li disati 5G mrežu? Prioriteti su totalno okrenuti. Da bi opstali kao ljudska vrsta, mi moramo prvo da obezbedimo zdrav život, zdravu hranu, zdravu vodu, zdrav vazduh. Čuli ste za Bor, bolje pogledajte snimke, ja sam se zgrozio. Ja sam u taj grad ušao, bio sam 3 minuta i morao sam da bežim, jer mi se sločilo odmah. I što najgore, taj grad Bor je u Srbiji, ali u njemu teško ćete vidjeti i srpsku zastavu. Vidjet ćete kineske zastave samo. I kinesku policiju. Dakle, jednostavno okupiraju nas. Zato kažem, čestitke Novom Sadu i ekološkom pokretu Novog Sada. Držite se ljudi, svaka vam čast i možete da služite kao ugled svima. Hvala, prijatno.
Zahvaljujemo gospodinu Jovanoviću na opisu ekoloških problema Beograđana, čime je potvrdio da smo svi podjednako ugroženi od interesnih grupa i pojedinaca kojima je profit iznad životne okoline i naših uslova života. Naš sljedeći govornik koji će nam se obratiti je gospodin Nenad Miljušić, predsjednik Udruženja malih privrednika, koji je ugrožavanje životne sredine još više pogađa, jer im ugrožava i njihovu privrednu delatnost i samu egzistenciju. Izvolite, gospodine Miljušiću. Ja sam ispred Vojvođanske unije preduzetnika i podržavam ovaj današnji skup zbog toga što je to dan zaštite životne sredine i smatram da bi trebali svi građani da obrate više pažnje na ekologiju, na svoje okruženje gdje živimo. Mali preduzetnici i privatnici koji god rade u velikim gradovima, a i van velikih gradova, znači okolina Novog Sada i u Vojvodini, govorim pretežno za Vojvodinu, su ugroženi, jer ni jedan program koji treba da dobiju da bi zaštitili svoj prostor, znači tamo gdje oni imaju svoje mašine, gdje jednim delom hoće da očiste životnu sredinu, ne mogu da dobiju sredstva. Svi mogu dobiti sredstva, ali građani Novog Sada, Vojvodine pa i Srbije ne mogu da zaštite svoj prostor, znači proizvodnja koja ipak jednim delom donekle zagađuje sredinu. Trebali bi, oni prvi osjećaju šta je taj prostor, koliko treba da se očisti taj prostor oko njihovih pogona, oko njihovih kuća. To je obično mala i srednja preduzeća, mi ne možemo dobiti ni jedan dinar. Znači ja govorim u ime privatnika, to su mali plastičari, to su ljudi koji rade sa umjetnim gnojima, imaju plastenike i tako dalje. Ja bih se okrenuo još na jednu stvar. Novi Sad je, kao i Vojvodina, grad koji ima najmanje zasađenog drveća. Znači, 1% cijelog prostora u Vojvodini je samo drveće. Zašto grad i pokrajina i republički organi ne daju veća sredstva u školama, da zasade svaka škola i svaki učenik po jedno drvo? Na taj način bi Vojvodina imala puno veći prostor, puno više kiseonika i bilo bi više ekološki zdravog vazduha u Vojvodini. Ja ne vidim, bilo je jedno vreme Institut za topolarstvo je davao neke informacije vezane za topole, međutim smatram da to nije dovoljno, jer nama ne trebaju topole, nama trebaju lipe, nama treba voće, trebaju drveće koje bi u Novom Sadu trebalo da stvara jednu hladovinu, prirodnu hladovinu, a ne da se svaki prostor koji je slobodan pretvara u prostor za građevinsko zemljište. I to građevinsko zemljište, vam kažem, sada će doći era gdje ćemo morati napuštati gradove iz još jednog razloga, što ni jedan institut, ni fakulteti ne rade kontrolu zagađenosti vazduha u velikim gradovima na pesticide i zaštitu poljoprivrednih proizvoda. Nikad niko nije rekao da kretanjem vjetrova koji se kreću oko Novog Sada gdje se ubacuju velika sredstva za zaštitu bilja, ti vjetrovi se zadržavaju između zgrada i zato je veliki procenat obolelih od raka i od drugih malignih bolesti. Niko to ne kontroliše, a da vam kažem da na institutima za biologiju, za hemiju, za farmaciju nema ni jednog projekta koji ispituje zagađenost u velikim gradovima. Jer veliki gradovi su vam kao krletke zatvoreni, nema provjetravanja i sada sve okolno zemljište poljoprivredno koje se na neki način obrađuje i tretira hemijskim sredstvima, neograničenim, koje niko ne kontroliše. Evo, ja bih volio da neki institut to radi neku analizu, jednostavno to je zagađenje životne sredine. Znači, tražite, pitajte koliko su gradovi zagađeni, ne samo tetrametil olovo. To je najmanje, to je od automobila, a koliko je zagađeno od prskanja voća, povrća, sve ono što vjetar u jednom momentu donese u velike gradove, jer su zgrade barijere koje to zaustavljaju. Reću još jednu stvar koja je vrlo nama bitna. Zaštita životne sredine, velike deponije smeća. Tu nema ni jednog naučnog doktorskog rada, ni instituta, a ekološki pokret se jedino bori da na neki način osjetimo, da se poboljšamo odnošenje toga smeća. Nema naučnih radova, niko ne može dati ni jednu ideju, kao da to ne postoji. Gradska deponija je 7 km od Novog Sada, tu nema nikakvih naučnih projekata da bi se to na neki način saniralo, da bi se odvojile sirovine koje mogu da propadaju u zemlji, a da se ne zagađuju vode Novog Sada i ti renalni bunari. I još ću jednu stvar reći, bit ću kratak, obratite pažnju svagdje gdje se nalaze antene G.
G5 mreže. One su štetne po ljudsko zdravlje i dosta zrače. I to je jedan dio zaštite životne sredine. Ja nisam protiv mobilne telefonije, to je normalno, ali moraju postojati mesta gdje te antene mogu da postoje. Znači, merite, tražite da vam ljudi izmere koliko je vaše zračenje u vašem prostoru, oko vašeg stana, oko vaše kuće. Podržavam ekološki pokret gospodina koji vodi taj pokret i jednostavno tražim da se što više ljudi uključe u ovaj ekološki pokret, jer to nam je budućnost. Ako nema pčela, neće biti ni nas, a sve je manje pčela, znači sve je veći broj ljudi koji više oboljevaju i to se sve vraća u ciklični krug, idemo u bolnice, lečimo se, a sredina je sve više zagađena. Ja vam se zahvaljujem u ime Vojvođanske unije preduzetnika i želim da ovaj ekološki pokret dobije više sredstava i da više iznose ideje, međutim, to građani moraju da prepoznaju i moraju da izvrše jedan način izlaganja u Skupštini grada, u pokrajini, u Republici, da ekološki pokreti budu više prisutni u svim institucijama naučnim. Zahvaljujem, hvala lepa. Zahvaljujemo gospodinu Miljušiću na svom obraćanju u ime Udruženja malih privrednika. Poštovani učesnici javnog skupa, dozvolite mi da vam predstavim čoveka koji je bezbroj puta zalagao sopstvenu slobodu za našu budućnost i da ga pozovem da nam se obrati. To je gospodin Nikola Aleksić, direktor ekološkog pokreta Novog Sada, najuspešnije ekološke organizacije u Evropi po oceni i meritornih poznavalaca ekološke scene i predsjednik Patriotskog bloka, nepolitičkog saveza patriotskih organizacija i građana Srbije, u kome nema onih takozvanih patriotskih i novokomponovanih ekoloških organizacija koje je osnovala državna bezbednost da bi zamajavala građane Srbije. On je svetski poznata legenda borbe za zaštitu životne sredine ne samo Novog Sada. On je najveći borac protiv genetički modifikovanih organizama i protiv hemijskog zaprašivanja ljudi i prirode otrovima iz aviona najveće terorističke organizacije na svetu. On je najveći borac za bolje uslove života stanovništva Srbije. Zaboravio je koliko puta je hapšen zbog naše budućnosti, a pokušaj likvidacije više ne broji. On je čovjek sa više čelika nego kostiju u svom telu. Čovjek sa velikim početnim slovom ove riječi. Čovjek koji ne pripada niti jednoj političkoj stranci, a više je uradio za narod i Srbiju nego sve političke stranke zajedno. Dovoljno je reći da je sa jednim letkom sa 8 napisanih rečenica izazvao najveće dezerterstvo u nekoj armiji u istoriji modernog ratovanja i vratio svojim kućama 30.000 NATO vojnika, sa koliko se Tony Blair lično hvalio da je poslao u Makedoniju radi vojne okupacije Jugoslavije posle prekida bombardovanja. Da smo posle toga vojnike ove najveće terorističke organizacije na svijetu pod imenom NATO alijansa sa pogačom i solju čekali na granici, ne bi bilo nikoga da nas okupira. Time je sprečio vojnu okupaciju Jugoslavije 1999. godine. Zalažući sopstveni život bez straha se suprotstavio separatistima po imenu i prezimenu i sprečio odvajanje Vojvodine od Matice Srbije 2008. godine. Na lokalnom planu Nikola Aleksić je izrastao u legendu zaštite životne sredine koji je sačuvao Novi Sad od nekih ljudi koji su došli sa strane i nisu vezani niti za jednu vrednost koja Novosađanima predstavlja istoriju neprevaziđene vrednosti. Nikola je prvi čovjek u istoriji Novog Sada koji je 4 puta biran za odbornika ekološkog pokreta u Skupštini grada, gde je biran po imenu i prezimenu kao jedini građanski odbornik između svih političkih stranaka i koalicija. Ali značajnije je bilo to što je bezbroj puta uverio svoje kolege da su predlozi ekološkog pokreta bolji od naloga njihovih lidera i organizovanog kriminala, čime je spasio najveće vrednosti Novog Sada. Zahvaljujući tome spaseni su svi parkovi Novog Sada, neki i više puta, jer su bili proglašavani neizgrađenim građevinskim zemljištem. Spasena je Zmajevina i Dunavska ulica od namere rušenja, Sokolski dom, stadion Karađorđe, Vojna bolnica i Petrovaradinska tvrđava, koja je bila prodata za $55 miliona radi izgradnje kockarnice kao u Las Vegasu, na njeno mesto.
kako je bilo pisano u faksu naslovljenom na predsjednika gradske uprave. Prvi put je spasio Petrovaradinsku tvrđavu od dušenja čitanjem navedene faks poruke sa skupštinske govornice o postignutom dogovoru preuzimanja najvećih vrijednosti Novog Sada. Nepotrebno je napominjati da je samo Nikola Aleksić podigao 2 prsta za svoj prijedlog opoziva predsjednika gradske uprave zbog pokušaja prodaje Petrovaradinske tvrđave iza leđa Skupštine i celokupne javnosti. Sprečio je i pretvaranje Fruške gore u nuklearnu deponiju Evrope, čime je dokazao da je Vojvodina prodata i da se samo čeka dolazak kupca. O njemu je u Americi snimljen animirani film. Od fotografija sa njegovih protesta je napravljen nemi film. U drugoj državi štampaju knjigu o njemu, pesnici pišu pesme o njemu, a njegovo ime se ne sme pominjati u javnosti Novog Sada i Srbije. Zbog njega je 7 novinara dobilo otkaz, jedan čak u drugoj državi, jer su ga pozivali u svoje autorske emisije za koje se inače ne traži dozvola od glavnog urednika za učešće gostiju. Jedna radio stanica i regionalna televizija Kraljevo su ugašene zbog njegovih gostovanja, a na drugim informativnim medijima mu je zabranjen pristup. Za 32 godine vođenja najuspešnije ekološke organizacije u Evropi sa svetskim rezultatima nikad nije bio pozvan na takozvanu nacionalnu televiziju. Međunarodna naučna ekokonferencija o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja neparnim godinama i o zdravstveno bezbednoj hrani parnim godinama koje ekološki pokret organizuje sa renomiranim suorganizatorima je jedina naučna konferencija na svetu koja je imala 5 puta pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija uz tradicionalno pokroviteljstvo Matice Srpske. Navedene naučne konferencije su otvarali direktori UNESCO za Evropu i direktor UNFAO organizacije za hranu i poljoprivredu za Evropu i centralnu Aziju. Nepotrebno je navoditi da tako visoke goste iz Ujedinjenih nacija ni jedan predstavnik grada, pokrajine ili republike nije pozdravio, niti su informativni mediji preneli o tome neku vest. Niti da je to bilo prvo razvijanje zastave Ujedinjenih nacija u Srbiji u Novom Sadu 2007. godine po pisanom odobrenju i uputstvu kako se zastava Ujedinjenih nacija koristi. I za 25 održanih međunarodnih naučnih ekokonferencija o navedenim tematikama koje su pisali autori iz 50 država sa svih kontinenata sveta, ostalo je oko 2500 naučnih radova objavljenih u celovitom obliku koji predstavljaju nezaobilaznu svetsku naučnu literaturu. Da je samo navedeno uradio u životu imao se zašta roditi. Gospodin Nikola Aleksić od 2011. godine iznosi jedino moguće mirno rešenje ove agonije Srbije i rešenje krize oko Kosova i Metohije. Više od 60 puta na javnim protestima ispred Narodne skupštine, predsjedništva Republike Srbije, vlade i generalštaba. Zbog njega je doneta zakonska uredba da će ga kao civilno lice vojna policija privesti ako priđe vojnom objektu, odnosno generalštabu koji se nalazi na bulevaru. Za ta rešenja je bezbroj puta zalagao svoju slobodu. Jednom je čak i svoj život založio šestodnevnim štrajkom žeđu i glađu pred Narodnom skupštinom, spreman da ide do kraja, ne bi li se narod probudio. Ali da paradoks bude veći, upravo oni protiv kojih je protestovao su mu oteli protest i spasili život. Poštovani učesnici protesta, Nikola Aleksić. Poštovani građani Novog Sada, poštovane kolege, dragi prijatelji, 5. jun svuda u svetu se obeležava kao Svetski dan zaštite životne sredine. Taj predlog je dat na predlog, usvojen u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na predlog delegacije Jugoslavije. Od tada do 90. godine, kada je ekološki pokret osnovan 21. aprila u povodu Dana planete, u našoj zemlji ovaj datum se nije obeležavao. Kako je osnovan ekološki pokret Novog Sada, mi smo prvi počeli obeležavanjem kako Dana planete samim svojim osnivanjem, tako i 5. jun, Međunarodni dan vode i tako dalje.
Da bi mi razumeli danas koliko smo ugroženi, morate prvo da sagledate uzrok i posljedice. Posljedica ima mali milion u svakoj oblasti života i rada, a uzrok je samo jedan. Da vam samo kažem kako je to bilo raspadom onog političkog sistema koji je ugašen 1. januara 1990. godine. To vam mogu reći vrlo meritorno, jer sam tog trenutka u tom vremenu bio odbornik Skupštine grada. Tada je nastala opšta agresija, napadi na sve što je državno i društveno. Nije postojao nijedan objekat, nijedna površina sa predznakom društveni ili državni da nije napadnut i pokušana izgradnja. Sticajem okolnosti kada se ekološki pokret osnovao 21. aprila 90. godine i kada nam je praktično baza bila ukinuta svim odbornicima, ja sam predložio predsjedništvu ekološkog pokreta da me prihvati kao svog predstavnika u Skupštini grada. Oni su to na svojoj sednici donijeli pozitivnu odluku i od tada sam ja počeo da zastupam stav ekološkog pokreta, jedine nevladine, odnosno samostalne ekološke organizacije u Evropi. Pošto su prvi višestranački izbori na lokalnom nivou bili organizovani tek u junu 1992. godine, ja sam imao 2,5 godine da neometano iznosim svoj program ekološkog pokreta, dok su svi ostali odbornici bili prepušteni interesnim grupama ili samima sebi. To nam je pomoglo da mene, Nikolu Aleksića, po imenu i prezimenu još 3 puta građani biraju za svog predstavnika. A onda su promenili izborni zakon mimo Ustava i oduzeli su pravo građanima Srbije i lokalnih samouprava da biraju svoje predstavnike. Sada na takozvane narodne predstavnike u Republici, pokrajini i lokalnim samoupravama biraju lideri po nekim svojim karakteristikama, odnosno zaslugama svojih članova, neću sad iz pristojnosti da ih navodim. Uglavnom, od tada, praktično, posle 5. oktobra 2000. godine, naše skupštine su odnarođene. Ono se više ne može zvati Narodna skupština, jer nisu narodni predstavnici. I ja svaki put pisanim putem upozorim svakog tog prozvanog narodnog poslanika da je učesnik u državnom udaru, jer to nisu parlamentarni izbori, to je državni udar sa drugim akterima. Jer u članu 1 i 2 Ustava Republike Srbije doslovno piše da narod Srbije ima pravo da bira slobodno i neposredno svoje predstavnike za Narodnu skupštinu. A to se ne radi. Biraju ih lideri i mi samo prinuđeni smo da samo zaokružujemo liste, a uopšte ne znamo kakvi ljudi po bilo kojoj karakteristici su na tim listama. Zato možemo da vidimo najstrašniji prizor kada pogledamo snimak iz Narodne skupštine. Tamo imate, opet kažem, moram da se suzdržavam, devojke od 22-3 godine koje ne znaju da pročitaju napisani tekst. Postavljaju se čak i za ministarke osobe koje ne znaju da pročitaju napisani tekst. A o zaštiti životne sredine, o ekologiji, te osobe nemaju ni pojma. Novi Sad je imao zaista veliku sreću jer je ekološkom pokretu prišla kompletna sekcija univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika u penziji. Znate li koja je to baza? Ja sam jednom u šali rekao da smo jači od Srpske akademije nauka, pa mi jedan profesor održao lekciju. Kaže, nemoj više nikada se porediš sa tom interesnom grupom.
jer oni su u broju od 160 akademika, a od toga 40% sa srednjom stručnom spremom. Ja sam otvorio usta od iznenađenja i on mi se lakonski nabrojao sve struke. Glumci, pesnici, slikari i pisci kao Dobrica Ćosić imao je samo srednju poljoprivrednu školu. Znači, ali ono što je strašnije za nas, poraznije, u ovih 22 godine protekli, kada smo postali plen interesnih grupa, Srpska akademija nauka se nijedan jedini put nije oglasila. Nije se oglasila 5. oktobra 2000. godine, kada je ulična banda sa ulice osvojila vlast i ušla u Narodnu skupštinu. Nije se oglasila ni kada je okupator, koga smo sprečili da nas vojno okupira, zbog čega sam zaista iskreno zažalio, jer da su nas vojno okupirali, sada bi znali ko nam je neprijatelj. Ovako je ta izdajnička vlast dozvolila stranim trupama NATO zločinačke organizacije da se useli u Ministarstvo odbrane i da nam diktiraju poteze kao države i naravno rukovode vojskom. Nijedna akcija, nijedan pokret vojske se ne može odigrati bez pisanog naređenja okupatora. Predsjednik vojnog sindikata penzionisanih vojnih lica na javnom protestu gdje smo prisustvovali, moj kolega i ja, javno je rekao da se sjednice generalštaba vode na engleskom jeziku zbog prisutnih ljudi u civilu. Onda znate ko nam rukovodi vojskom. Da ne kažem, bilo koja veća lovačka organizacija bi se mogla suprotstaviti našoj takozvanoj vojsci. Ja samo postavljam pitanje, ko našu vojsku plaća? Da li narod ili NATO zločinačka organizacija? Zatim se mora prekinuti. Mora se na kraju vladavina prava, suverenost naroda, kako piše u Ustavu, vratiti narodu i dati mu na odlučivanje ko će ga i kakvi ljudi predstavljati. Protiv nas se sprovodi genocid. Svaki dan možete pogledati na nebo, vidite tragove aviona koji ostaju iza, s kraja na kraj horizonta. To nisu tragovi aviona, preko posebnih mlaznica sa boka, na repu, ispod, na stomaku, iza krila, ispuštaju se stotine hiljada najopasnijih kemijskih otrova, vidljivih svakom čoveku ako pogled sa asfalta odigne na nebo gdje vidi te tragove. Ti tragovi se vremenom šire i pretvaraju plavo nebo u beličastu izmaglicu. Nebo je plave boje. Zbog toga smo prvi u Evropi po broju malignih oboljenja među decom. Maligna oboljenja kod odrasli su na drugom mjestu po broju smrtnosti. To je sve cena koju plaćamo ovom trovanju ovih zločinaca iz aviona zločinačke organizacije. Sa granica su uklonjene fitosanitarne laboratorije koje više ne provjeravaju kakva nam se hrana uvozi. Sada nam uvoze pojedinci, industrijalci, crknute krave od zaraznih bolesti i novine objavljuju sliku načelnice uprave za veterinu, a naslov iznad umešani radnici uprave za veterinu u uvoz mesa od crknutih krava od zaraznih bolesti, od bruceloze. Možete zamisliti do kog nivoa je nam pala država. Drugi ministar razoružava građane, oduzima im oružje, čak i lovačko oružje. Za 30 dinara kilogram on otkupljuje od policije, a izvozi teroristima na Dalekom istoku po komadu plaća. I naravno, kad je ta afera pukla zaslugom Obrada Miloševića, stručnjaka koji je radio u Krušiku, koji je založio svoju slobodu zbog toga, proglasili su oca ministra pokojnim, povukli ga sa javne scene i on sada uživa negdje u inostranstvu.
vi zaista morate da dignete svoj glas, jer mi niti kao ekološki pokret, niti pojedinci ne možemo da postignemo tu pobedu ako nemamo vašu podršku. Vidjeli ste 2020. godine kada su navijači preobučeni u policijske uniforme motkama premlaćivali našu mladež. Vidjeli ste te iste ljude dovedene na most u Šapcu, gdje su izašli iz automobila kojima su dovedeni iz Beograda i motkama su rasterivali narod, okupljeni narod. Od tada, ja kad god organizujem protestni skup, ovo je danas protokolarno, samo da obeležimo 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine, ali kad organizujemo protestni skup u Beogradu, ja pozivam građane da ponesu sa sobom motike. Da je jedan jedini čovjek imao motiku na mostu u Šapcu, nijedan od onih batinaša se ne bi usudio da izađe iz svog automobila. Mi se moramo suprotstaviti. Ako država se bavi organizovanim kriminalom, Jovanjica je bila najveća plantaža marihuane u Evropi. Aktivni pukovnik je bio šef obezbeđenja. Policajci su bili radnici obezbeđenja te farme marihuane, najveće plantaže marihuane u Evropi. Da li se to može tolerisati? Da nam se država time bavi i da predsjednik umanjuje značaj njegove proizvodnje sa 5 tona. Pa šta je to? Neki, to kažu, još neke države će legalizovati marihuanu, a mi sad pravimo pitanje oko ovog čoveka Koluvije koji je uhapšen zbog naravno pušteni i na kraju mu se neće ni suditi. U Novom Sadu na lokalnom nivou, čuli ste iz najave konferanse, svi parkovi su bili proglašeni građevinskim zemljištem. Neki i više puta. Limanski park sam 3 puta skidao sa sednice Skupštine grada, gdje je bio tačka dnevnog reda kao najskuplje neizgrađeno građevinsko zemljište. Dunavski park 2 puta, Futorski 1 put. I šta smo dočekali? Da se prošle godine Limanski park proda najvećem mafijašu za izgradnju javne kuće u Limanskom parku. Da li možete da zamislite to? Preko puta 2 studentska doma A i B na Limanu. Mi sa tim moramo da stanemo, mislim da ih zaustavimo. Stadion Vojvodine također je bio proglašen građevinskim zemljištem i ona naša Maja, takozvana, koja je bila gradonačelnica Novog Sada, htjela je da ustupi Miodragu Kostiću za izgradnju robne kuće, slovenačke robne kuće, ali da njegova firma gradi tu robnu kuću. Na svu sreću imali smo tu čast da nam Vojadin Boško dođe iz Španije na našu konferenciju za novinare, samo da digne glas protesta i zahvaljujući tim sportistima novine su nedelju dana u Beogradu objavljivali tu zaista neshvatljivu nameru rušenja fudbalskog stadiona za koga bi svaki grad u zemlji zlatom platio, jer se nalazi u centru gdje možete peške doći bez saobraćajne gužve i peške se vratiti. Petrovaradinsku tvrđavu sam 2 puta spasavao od rušenja, ali od toga se nije odustalo. Izgleda da je neko primio onih $55 miliona. Almarsko groblje su prekopali. Bagerom su prekopali 10 masovnih grobnica. Žrtava ulaska Mađarske kraljevske vojske. Da vam ne pričam kako smo ga branili i kako su nas hapsili na Almarskom groblju. 3 dana i 3 noći smo bili u grobnici, sprečavajući dolazak bagera i prekopavanje tih masovnih grobnica.
preko 400 pokojnika, naš kolega je brojao po lobanjama, su bagerom prekopali i kao smeće zatrpali u nekoj novoj grobnici. To je Novi Sad sa ovom gradskom upravom. I odgovorno vam tvrdim da je svaka lokalna samouprava kao i država predata u ruke organizovanog kriminala. I bez obzira što su izbori protivustavni, nelegalni, ekološki pokret najavljuje da će na sljedećim izborima ponuditi svoju listu, ne političku, ne stranačku, samostalno, da izborimo svoj ulazak u gradsku skupštinu da bi odbranili ove vrednosti Novog Sada. Ako vam kažem da su hteli da sruše Zmajovinu ulicu, Dunavsku ulicu, ako su urbanisti govorili da u Novom Sadu ne postoji objekat koji bi vredilo čuvati i sačuvati, onda znate do koje mere smo mi, Novosađani, ugroženi. Ne bi vas više zadržavao, mi smo naše ispunili. Obeležili smo ovaj datum kao i svuda u svetu što se radi. Ne znam da li će još neko u Srbiji ovaj datum da obeleži, ali da samo upozorim i pozovem u pomoć i na saradnju kada budu raspisani lokalni izbori. Lista će nam se zvati Ekološki pokret / Nikola Aleksić. Ne zbog moje sujete, ne zato da bi se moje ime našlo negde u medijima, nego zato što je režim osnovao isto imenu organizaciju. Mi smo Ekološki pokret Novog Sada, a oni su Ekološki pokret Novi Sad. Za javnost tu nema razlike. Zato smo morali nečije ime da stavimo u naslov liste, da bi građani znali razliku, da ne bi slučajno dali glas tim prevarantima, kao što ste vidjeli na društvenoj sceni, pojavu čitavog niza lažnih ekoloških organizacija pod različitim imenima. Po njihovom gostovanju na nacionalnim televizijama i na onoj agenturi CIA koja se zove TV N1, znate da su njihovi agenti, odnosno poslušnici. Hvala vam na pažnji, još više vam se zahvaljujem na dolasku i što ste nas počastvovali svojim dolaskom i pažnjom. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Ostoja Dražić, diplomirani pravnik, čovjek koji je u ekološkom pokretu od njegovog osnivanja aprila 1990. godine. Obavljao je različite dužnosti, od zamjenika direktora do koordinatora ekopravne zaštite ekološkog pokreta, jedine institucije takve vrste u Srbiji, ali i šire, koja građanima Novog Sada pruža pravnu pomoć u svim slučajevima ugrožavanja njihove životne sredine. U početku su se ekopravnoj zaštiti obraćali samo građani Novog Sada, da bi se dobar glas raširio po cijeloj Vojvodini, a zatim i po cijeloj Srbiji. Čak se jedna lokalna samouprava obratila ekopravnoj zaštiti tražeći pomoć da bi izašli na kraj sa lokalnim moćnicima. Ali više od toga, uloga gospodina Ostoje Dražića je bila da sačuva članove ekološkog pokreta od tužbi moćnih pojedinaca kojima su stavovi ekološkog pokreta u Skupštini grada smetali u ostvarivanju njihovih namera u devastaciji građevinske baštine Novog Sada. Pružao je pravnu pomoć odborniku ekološkog pokreta kroz 4 mandata za redom u Skupštini grada u zauzimanju stavova po važnim pitanjima za građane Novog Sada, čime su mnoge neprevaziđene vrednosti Novog Sada sačuvane za buduće naraštaje Novosađana. To su Zmajovina i Dunavska ulica, Sokolski dom, stadion Karađorđe, Petrovaradinska tvrđava, Vojna bolnica, parkovi Novog Sada koji su svi bili proglašavani neizgrađenim građevinskim zemljištem i iznošeni na licitaciju, neki i više puta, ili Fruška Gora za koju su pod pritiskom Nemačke pokušali da pretvore u nuklearnu deponiju Evrope. Danas se gospodin Ostoja Dražić nalazi na funkciji direktora ekološkog pokreta Srbije
koga čine oko 60 lokalnih ekoloških organizacija osnovanih po uzoru na ekološki pokret Novog Sada i njegov statut, koji izdržava probu vremena više od 27 godina nepromenjen. Danas su statut ekološkog pokreta prepisali sve političke stranke koristeći rješenja koja je dao gospodin Ostoja Dražić. Izvolite, gospodine Dražić. Pomaže Bog, dragi naši Novosađani. Mnogo je toga što danas ugrožava životnu sredinu na planeti Zemlji. Najgore je to zagađenje vazduha koje je svuda prisutno. Dokazano je nedvosmisleno da zagađenje vazduha izaziva mnoga mentalna oboljenja. Dovodi čak do smanjenja inteligencije, do pojave demencije. 2019. godine u Londonu u jednom institutu zaključak je bio da ne postoji ni jedan organ u ljudskom telu koji neće biti ugrožen i koji nije ugrožen od zagađenog vazduha. Jesam ja preglasan? Dovoljno je samo pogledati ove chemtrailsove koji ostavljaju trag koji izaziva nebrojeno puno bolesti. Planetu Zemlju i cijelo čovečanstvo dalje ugrožava laž. Laž je danas sve prisutna. Gde god se okrenete, u cijelom svetu susrećete se sa lažom. Amerika, koja je nekad predstavljala oreol slobode, danas je osnovala ministarstvo laži. Ministarstvo koje treba da uguši svaki glas istine. To je današnja Amerika. Kad pogledate Evropu, laž je zapravo postala svakodnevica i modus života. Narodi sveta, narodi Evrope moraju, ako hoće da se spase, da se bore protiv laži. Mi danas u Srbiji takođe imamo ogroman problem sa laži. Istinomer je izvršio jednu proveru. Od 184 izjave predsjednika države ustanovilo se da je samo 4 izjave istinito, odnosno možda istinito. Dakle, 180 njegovih nastupa sadrže laž. I laž je sve to što stranka koja danas ima većinu je laž, jer je na laži i došla na vlast. Problem je što takozvane opozicione stranke pristaju na tu laž, pristaju na lažne izbore. I šta onda predstoji? Predstoji jedino da se narod digne protiv laži u kojoj danas živimo. Ali sljedeći problem, to je strah i ravnodušnost. Previše je straha na svetu da se suprotstavi tiranima i tiranskoj vlasti u svim zemljama. U Srbiji
Gotovo je previše straha i previše ravnodušnosti. Tvrdim da je taj strah i ta ravnodušnost znak i dokaz odsustva vere. Da je u ljudima vera, u Gospoda, ne bi se plašio ovaj narod ljudi, nego bi se plašio Boga. I ustao bi protiv svih onih koji gaze sve ono za čega su pali naši i Prvog svjetskog rata, i Drugog svjetskog rata, i Balkanskih ratova, i svih ratova. Nažalost, mrtvi naši ne mogu da se dignu, a živi su pokoreni. Pokoreni su strahom i pokoreni su ravnodušnošću. Pošto je ovo dan zaštite životne sredine, ali i ovaj javni skup za spas planete Zemlje, ali i za spas Srbije, dužan sam sada i na ovom mestu da javno kažem da danas zaista u Srbiji živimo u ogromnoj laži, jer svi prihvataju lažnu dilemu Evropska unija ili Rusija. Ne postoji lažna dilema. Postoji jedan jedini ispravan put. Ne postoji rat i okupacija u Ukrajini. Postoji vojna intervencija velike, čestite i prave Rusije. Rusija je krenula sa 120.000 vojnika protiv 600.000 vojnika u Ukrajini i ko zna koliko plaćenika. Da je to rat, Rusija bi krenula sa 2 miliona svojih vojnika, ali bi onda Ukrajina bila razrušena. Ali u Ukrajini živi pravoslavni narod i Rusija i Putin čuvaju pravoslavni narod u Ukrajini, ali žele da istrebe naciste. Nemojte zaboraviti, kada je Ujedinjenim nacijama došlo da se glasa za rezoluciju protiv nacizma na svetu, jedine dve države koje su glasale protiv su Amerika i Ukrajina. Amerika je posle Drugog svjetskog rata primila na hiljade nacista, a danas podržava da se ruskim sportistima zabrani učešće na sportskim igrama. Danas učestvuje da se isteraju i zabrane književnici, muzičari iz Rusije, koji su stvarali najveće domete ljudske istorije i umetnosti. To je danas Amerika i Evropska unija. Spas Srbije je jedino da bude uz Rusiju. Ovo je verski rat. Zašto kažem verski rat? Nacisti celog sveta hoće da unište pravoslavnu Rusiju, zato im i mala Srbija smeta. Srbija mora da bude uz Rusiju. Mora. To je jedini spas. I za kraj, dozvolite mi da ponovim reči Svetog Nikolaja Velimirovića, koji je vezano za Evropu, a to su reči koje i danas žive, ovako govorio: braćo moja, zar vi svi to ne vidite?
Zar vi svi niste osjetili mrak i zločin antihrišćanske Evrope na svojim leđima? Hoćete li uz Evropu ili uz Hrista? Uz smrt ili uz život? Pitate se, razvedrite se, odlučite se, smrt ili život. To dvoje stavio je nekad Mojsije pred svoj narod i mi stavljamo pred vas. Znajte, Evropa je smrt, Hristos je život. Izaberite život da živi budete navek. Amin. A ja dodajem, izaberimo Rusiju jer to je život. Zahvaljujem se. Zahvaljujemo gospodinu Dražiću na inspirativnom govoru, kao i svim drugim govornicima koji su nam pomogli da dostojno obeležimo 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. Također se zahvaljujemo svima vama koji ste nas počastovali svojim dolaskom i učešćem na javnom skupu. Ovim obraćanjem javni skup je zvanično završen. Hvala vam.